Boy kilaikiran na ni Naiwa ba Sunday, Mayo 19, one lesson kalalki kayawan brisa, holy please ka ba, dukyar yawan na ni Naiwa aysan kabya. Yawan one text kasaki sa impakan bukkat, chapter 25, bors ka 8, 9, and fatian bako sinsat ibrulban ka 8, 1 baw na 6 bakat. Bara yawan ay si kay kuyatem, wanay si sa holy please ka, walba dukyara. Kunansa na nisa, kaysa yawan na ni ay si kay kan kabiyawan bors ka na niba. Pas bors ba yawan ay si kay kan kabiya impakan ulban ka 25, 8 bara na ako isa. Bara 10 kum paskan kabiya yang ninira, anyang babara iuri kabiya man nililambra. Bara paskaya ba 10 ba or tempel ba, an bako sinsa dia bara bila rabrikay naniba, daukan kabiya yang nahki mari kribakat, bors ka fati barawiyatem nakuan wisa. Man aman kaiks yang dia may marikriya ba may wiriya ba, bahasud ba alki daukram kabiya, sin ilra may marikriba bak. Baha pasampli ka paha bors ka pasay si kaikan baramuh kilaikiran ni wanay si sa baha ten ka or tempel ka, Moses time ka radawan buyadar kayaban, marikan ten kumagbiya badukyara. Andiya bila rabrikay kan na nibasud ba marikan, andawan ba buyadar kayabi sa baha ten ka or tempel ka wapas biya dukyara. Nanarayawan ibrulban ka ra kay sa tawan ka bediya wanay si sa ibrulban ka, chapter ka 8, bors ka 1 bawi na 6 bakat na ko isa. Nanaranahan na ni Sudbawina, di ay si Balria ba, bahasa ka, pris, lalki ka kumbara sa yawan ni Brisa, witin ba, tron ra, mihta ay kikara iwan, heaven ra, witin ba, holy please ka bara, ta Brisa, bahaten ka, raite huwaten ka ba, raite huwa tempel ka wabila walara, dawan boy mangkan bapanya ba, an wait na ni boy likapya, pris na ni Sudba, mangkisa, afrin na niba, sacrifice na niba, tabri biya dukyara. Bapat nidsa, gera kumbri ka biya, witi na niba, yabaya dukyara. Tasba narakata, pris kaya piekan, kanarapat pris na nibarasa, baha afrin na niba, brihwi, yabisa, lara na kiwi bakat, naha pris ka na niba, witi na niba aywar ka daw kisa, baha sampli ka or baha lilki ka, heben raya ba, ninabli kisa, anak ki Moses ra win babaku bahaten ka ba taha tempel ka ba paskay kantem win aman kaiks nah ki may win bakat sampli ka may marikan bakat alkidaux bahaba ilra may marikriya ba kuna yawan na ni wan pris ka ba wartara kau yam ni brinsa kan yawan na ni wanta wanaisisa pramis ka kau yam ni bawitin rayaban sa diara na ni pramis ka kau yamni na ni tilara. Muskila ikiran na ni bara, bors ka wala yawan na isan niya bara. Yawan pa sa isi kaikan niya ba impakan buk ka 25, 8, 9, and fati ba isi kaikan bara. Wan marikikan, bisura yawan na isi katabako, bahaten ka tas ba narapas kaikan ba, Moses time karakan dawan ba brin ka brika na ilupe na ni tilara, witin ba ait wat la iten ka kumagbiya bara iway ba dukyara. Wartiara kumansins karabrika ya badawan witin brin kabrisa lukan kabrisa yawan na ni wan tila raiwa ya bapat Moses time kara Moses ramarikan dia sa ten ka tempel ka paskay kanya ba dia bila rabrikay kanya ba bay kisakan ka na nibrikay kanya ba dia na niyus mo na yakan ba an baku sisat bahaba yawan bisura ibrulban kaisi kaikan bara pal bilawisa heaven rasin sa tent or temple kumbara holy kiraplis ka kumbara sa bara yawan priest kumbrisa isa sintas bara warka daw kikan babako heaven rasin sa bahaten ka bahatemple ka babara sa arkuna text kaisi kaikan baraw isa raite huwa tent ka or temple kan baraw isa uplakum tabrira isa sin Moses time ka priest na ni eran kiam ka na ni tabri kan babako bara tabri sa isa Jesus Christ. Baha sampli ka wal bare on prakan ka kaysa wiya ya bara wan mariki sa paten ka tas bara kanya ba an heaven raya ba kuna jara kum bahat bors ka na naisi kay kanya bar klero on mariki sa ten ka right paliba
heaven rasa an baha sampli ka ba lilki ka mari kan Moses ra an Moses baha tali ka kum tasba na rapas kan dukiara baha bors kan ni bara wan mari kisa. Pas Adventis na ni mo hilay ka ng Bible ba witin ni ba stay takia kawan pliki turbi kay kia kawan tem baha man ka 1844 banin kara witin ni ba aitan kabrin kan misura yawan isi ka tabako ten walbara ba Bible ra ten wal dukiara wan isi ba kumba Moses time karapas ka nan wala ba right paliten ka ba heaven raya ba Bible raya wana ni bahaten dukira isi tem pas bawana isi sa Moses paskan ba dukira sampli ka kum ba ko lilki ka kaysa ba ko ya lilki ka kum heaven radia bara ba dukira an ba ko sinsa wan marigi sa second ba right tehwa ten or temple ka heaven raya ba antas bara dia warka daw ki kanya baha ba mariki kan heaven ten ka radia daw kinani ba baha Christ pruan an Christ dia daw kan bakku baha warka tas bara daw ki kanya badan daw kraswin kan raite huaten ka ba heaven raya ba bara wan marikisa pramis ka raya Christ bakku an sinda dia lulban ka et futin rawana isi babaku nara ay makisa baha ten ka dukiara wana isi anyo wanan kumi bani na hawik luat tas tay takibalan baku man ka deka yuanani 2,300 de na ni ba dukiari wanan saita kibalan anyo wan saita kibalan baraisikan baha 2,300 de na ni ba datta kisa 1,844 an man yailal kan time nan yailal luan baha ten ba tas bara apo bara prophecy bila yon wan markia ba 2,300 tuti antitan na ni dukiara wana isiba an banin kara ten ba clean daw kaysa mariki ba dan yelulban kara baha ba wan mariki sa heaven ra ten ka or holy ka please ka ba dukiara wana isisa baha desierto orahu yaw orupla iuras please kara baha ten ka makanya ba sampli ka lilgi ga kumkan heaven ra ten ka bara holy please ka bara yaba tas bara dia daw kikan nani ba sampli ka sacrifice nani mariki kan dawan bapan kalukan kamangkan yaba swakta kan laka ba uplara yaba ya irukira sacrifice ba ni daw kikan yaba mariki kan Jesus Christ sacrifice ka dia daw kikan yaba dus perhinira manan kumi ba ni Janul ban ka 129 ba isi case Jesus Christ sacrifice ka bakko yawana ni free laka brisa pat laka sindadaw karan ni pura rakabanya ba bila walara Jesus Christ bakku yawana ni padin laka ba brisa yawana ni pat kaskirawan kulkisa Jesus Christ sacrifice ka barayawan kasaklukitem an wan saur ka ba dahara sakitem fast Janul ban ka 19 rabahabawan marikisa Jesus ba shib baman apiasa yawana ni wandu kira pruwanya ba witin basin naiwa pris kumsa yawana ni dukiara witin rayasa wanawe tu wera pris na ni badia daukikan upla na ni ba pris na ni rabalkan pris ba dawan hikiwait na bawal lilara ay warka daukikan upla na ni ba dawan rakakay ratag biya dukiara upla na ni ba padin la kabri biya dukiara sacrifice na ki daw kaya na ni babila walara mare kya kawikan Ibru ban kasam 25 barew na laki kay kuyatem wan marikisa bapat Jesus Christ sipsaban kayara swakiwan sa kaya witin bakku dawan la marabal na niba kan witin baraya sa yawana ni wantawan ay sayado kira witin ba patla ka sinpat kalaka basaki sa kumi baniwina an swakiwan sa kisa sin karni ka bawina sin Roman ulban ka 8-1 bawina 2-4 bakat 1 marikiwa bako sinsat korintulban kawala 5:21 bara makadanta kaya dukira wana wetubera Jesus Christ rayawana ni free la ka sa kisa Jesus Christ baboy sin pat ka bawina free la ka wan kisa
an bako sinsat sinalbi ka bawin na free la kawan ki sabawa diara tara story tara mo kilay kraman yawan kumi ba na jija sir kaysa kluk yaulatem yawan kasak kalukan kabri kaya sa swaktakan laka ba makaban ka kumuli wandan tagbiaga ka diawan mari kaya wasa nah kinuta kisma kakairata kumatem nah kidamra walisma jijas ba hebendra sa mananyang dukiera wanta wana isiba diamata yawan ni kumi bani yawan nitsa wanta wana isaya uplika kum diamata nahaba story yamni sa bahaba loki kay ikan kabya dawan kumi bani rableswan munan kabya